Muri iki cyumweru turareba ibijyanye n'amapfa yibasiye uburasirazuba bw'Afurika mu mateka ya vuba. Impuguke iratubwira ibijyanye n'izuba, amazi yabuze n'igishobora gukorwa. Muganga asukuye umunyatanzanira akoresha tekinoloji yihariye mu gutanga amazi asukuye. Umuryango ufite icyicaro muri Amerika witwa Water is Life urwanya ibura ry'amazi muri Kenya. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ni mu kiganiro Bungabunga ubuzima mukigezwaho n'Ijwi ry'Amerika. Ndabaramukije ndebuje niya Mukankusi ikaze mu kiganiro Bungabunga ubuzima. Miliyoni z'abantu mu burasirazuba bw'Afurika bugarijwe n'amapfa. ONU itangaza ko ikibazo kiganje mu bice binini bya Kenya, Somalia na Ethiopia bitewe nuko imvura yabuze mu karere n'ihindagurika ry'ibihe. Inkurikizi nuko amasoko menshi yakamye andi akaba atacyujuje ubuziranenge. Ibyo bitera ibura ry'amazi, bikongera ibibazo by'imirire mibi, isuku nke hamwe n'indwara zituruka ku mazi mabi. Ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR ivuga ko abantu byibura miliyoni 18 bugarijwe n'inzara ikaze, ibura ry'ibiribwa ritigeze ribaho hamwe n'iry'amazi. Ikigo cya Ethiopia gikurikirana iby'ibihe kivuga ko ibihe by'imvura byegereje mu bice byinshi by'igihugu. Mu ntara ya Oromia imvura yatangiye kugwa, abahinzi basubiye mu mirima nubwo yatinze. Ethiopia yahuye n'amapfa akabije mu myaka ya za 80. Abatuye intara ya Afar mu majyaruguru byabaye ngombwa ko bakoresha amazi yanduye y'imigezi. Inkuru ya Halima Atumani. Uyu mugezi wanduye usohoka mu ruzi rwa Awash rwo muri Ethiopia ni agakiza k'abawuturiye n'isoko yabo y'ingenzi y'amazi yo koga, gufura, guteka no kunywa. Ethiopia ihanganye n'amapfa akabije kurusha andi yose yigeze kwibasira akarere k'ihembe rya Afurika kuva mu myaka 40 ishize, kandi n'akarere ka Afar ya ruguru ntikarokotse. Aisha Ali, umuturage wo mu gace ka Semera, avuga ko amazi meza ari ikintu cy'agaciro gahenze badashobora kwigondera. Abana banjye barwaye indwara z'uruhu kandi bahora barwaye kubera ko amazi dukoresha yanduye. Bamwe mu bana ndetse barapfa biturutse kuri aya mazi mabi. Khadija Amida atuye hafi y'uruzi kandi avuga ko abana be nabo barwaye uburwayi batewe n'amazi yanduye. Aya niyo mahitamo yonyine dufise. Abana bacu n'imiryango bakoresha aya mazi. Icyakora si abaturage gusa bagowe no kubona amazi meza. Ibitaro bya Dupti, ibitaro rukumbi bikora mu karere ka Afar birengewe n'abarwayi. Muganga Yusufu Muhammadi, umuyobozi wabyo w'agateganyo, avuga ko nabo bagowe n'ibura ry'amazi. Rimwe na rimwe hari ubwo tutabona amazi, hari ubwo duhagarika cyangwa tugasubika ibikorwa byo kubaga kubera kubura amazi. Ubwandu bw'aho babagira buriho kubera ko nta mazi aboneye. Abarwaza barakoresha amazi y'imvura. Hari uruzi ruri hafi aha akoresha amazi yarwo atari meza rwose adasukuye. Ibiro bishinzwe amazi mu karere ka Afar bivuga ko bigoye no gukemura ikibazo cy'amazi make. Twafukuye amariba menshi ariko ntitwayakoresha kubera ubuke bw'imyunyungugu ya fluoride. Igipimo kiri mu mariba kiri hasi y'ibipimo biteganywa n'ishami rya ONU ryita ku buzima, ibyatumye dufunga ayo mariba. Kwiruhutsa kuba mu gihe amazi meza azanywe n'amakamyo y'imiryango nterankunga ku rwego rw'akarere. Hambere twagura amazi tukayazana tuyavanye mu mujyi. Ijerekani imwe igura ibice 40 by'idolari n'amafaranga 20. Byari bihenze kandi biruhije, ariko ubu tubona amazi meza, ni byiza kuri twebwe. Ariko kukwiruhutsa ntikuramba kuko ikamyo ishiramo amazi vuba, bigasaba ko abantu bategereza ko hazaza indi cyangwa bakisanga mu byago byo gukoresha amazi y'uruzi. Muganga Adam Daoud washinze umuryango Bioprevent Medical Center Abuja muri Nigeria, ari nawe umuyobozi mukuru wawo akaba n'umujyanama w'ishami rya ONU ryita ku buzima WMS, aratubwira ibindi ku mapfa mu burasirazuba bw'Afurika.
The common issues you will face are deforestation, so no more forest. Ibibazo rusange uzahura nabyo ni itsembwa ry'amashyamba. Rero mu gihe nta shyamba risigaye, ibiribwa bizabura, inzara ibe iri hafi aho, nta butaka buhagije bwo guhinga biturutse ku bucucike bukabije bw'abaturage bakurikira ibyo bakeneye bitandukanye. Kandi kubera inganda dufite, ibyuka bihumanya bijya mu kirere, hanyuma ikirere nacyo kubera ko cyuzuyemo iyo myuka bizagira ingaruka ku mikorere isanzwe. Ibyo kandi bigira ingaruka no ku nyanja. Inyanja zirakama, amafi yacu n'izindi nyamaswa ziba mu nyanja nabyo bigahura n'ingorane bigapfa. Abaturage ntibabasha kwitunga, bahura n'ibibazo byinshi by'ubuzima. Amazi ntayo ku bikorwa by'isukura rusange, bigatera indwara nyinshi zituruka ku mazi mabi nka kolera, inzoka na shishikara. Abantu bafite izo ngorane zose bitewe n'ibura ry'amazi meza. Uburyo buzwi na benshi buboneka bwo gusukura amazi ni ukuyateka. Amazi anyuzwa mu byiciro bitandukanye byo kuyasukura. Hari ugukuramo imyanda igaragara, gukuramo utubumbe duto tutaboneka ku jisho, kuyayungurura no guteramo imiti yica mikorobe. Ushobora kandi gusukura amazi ukoresheje umuti wa chlore. Uyu muti w'ibinini ubu uraboneka ku buryo buri muryango ubasha kubibona, ndetse abantu batuye mu bice by'inganda bakaba babikoresha ngo babashe kubona amazi adahumanye. Ushobora no gukoresha ibinini bya iode, kandi ibi byo bikozwe ku buryo bisukura amazi ndetse nta ngaruka mbi bigira ku mubiri w'umuntu. Ubundi buryo bwo kubona amazi ni ugufata ay'imvura. Iyo imvura iguye ureka amazi, ugomba kuyasukura, hanyuma ugashyiramo ikinini cya chlore ku buryo aba asukuye byo gukoreshwa. Rero hari uburyo bwo gusukura amazi dufite ku isi, burimo burakoreshwa muri Afurika na hano muri Nigeria no mu miryango yacu inyuranye. Amapfa mu ihembe ry'Afurika yagize ingaruka ahanini ku bagore bo mu byaro. Bamwe bakora ibirometero birenga 10 bajya gushaka amazi meza. Umuryango ufasha ufite icyicaro muri Amerika, Water is Life, ucukurira amariba, imidugudu n'amashuri kugira ngo babone amazi asukuye hafi yabo. Inkuru ya Juma Majanga, Oleporos muri Kenya. Mu gace ka Oleporos munsi y'umusozi wa Kilimanjaro, abagore n'abakobwa bararirimba bizihiza impano y'amazi. Amazi ni uburenganzira bw'ibanze abaturage bemerewe hagendewe ku itegeko nshinga rya Kenya. Nyamara kubona amazi meza biracyari ingorabahizi ku batuye mu bice bya kure y'imijyi. Twajyaga tugenda ibirometero byinshi hakurya y'umupaka tujya kuvoma muri Tanzania. Rimwe na rimwe abantu baho baradusagariraga kubera ko turi mu gihugu cy'amahanga. Badutegekaga gukuka no gutwara amase y'indogobe mu myitero yacu. Byari itotezwa rikabije. Ubukene bwari bwinshi cyane kuko amatungo yacu yapfaga azize kubura amazi. Hashoboraga kuba hari ubwatsi, ariko mu gihe nta mazi amatungo ntiyabaho. Amapfa ahoraho yatewe n'ihindagurika ry'ibihe yatumye ikibazo cy'amazi gikomera mu turere dusanzwe turangwa n'imvura nkeya. Abagore n'abakobwa nibo bagezweho cyane n'ingaruka z'iki kibazo. Water is Life Kenya, umuryango ufite icyicaro muri Amerika, urimo gufasha abagore n'abakobwa kubona amazi meza binyuze mu gucukura amariba no gufata amazi y'imvura. Ibyo bikabagabanyiriza ingendo bakoraga. Kumara umunsi wose bagiye kuvoma byabuzaga abana b'abakobwa benshi kujya ku ishuri. Uzasanga benshi cyane abagore bo muri iki cyaro batarigeze biga. Rero twifuzaga rwose kwibanda ku kintu cyazabafasha guhindura ubuzima. Abaturage bavuga ko umushinga w'amazi umaze kubahindurira imibereho. Yani kwa kusema ukweli, nkubwije ukuri, ubuzima bwacu bwarahindutse rwose buba bwiza. Abana bacu bagiye kujya biga. Hamwe n'imishinga 25 y'amazi yuzuye mu bice bitandukanye by'akarere ka Kajiado, Joyce Tanian, umwe mu bashinze umuryango Water is Life Kenya, avuga ko iki gikorwa cyageze ku musaruro ufatika. Yanzitizi ikomeye ishobora kuvanwaho. Amazi arahari. Abaturage bashobora gutera imbere. Icyo kuri nge ni inzozi, kandi ni ikintu gihebuje mu buzima rwose. Kubona ibyo biba,
izo mbuto zikura abaturage biteza imbere ni igitangaza. imvugo amazi n'ubuzima ntiyari yarigeze igira igisobanuro gikomeye ku batuye Olepolos mu gihe abagore n'abana b'abakobwa b'iki cyaro baririmba mu byishimo. Abaturage benshi mu bindi bice bya kure y'imijyi bya Kenya birangwa n'imvura nkeya baracyakeneye amazi. Muganga Askawari Hirunga ni umuyobozi wa Gongari Model Company na Investor Non-Filter. Ubu ni uburyo bwihariye kandi buhendutse bwo kuyungurura amazi. Uyu munyatanzanira yandihembwe ibihembo ku rwego mpuzamahanga harimo ibyatanzwe na OMS na Royal Academy Engineering. Aratubwira icyatumye ahimba ubwo buryo n'akamaro byagize. So this is how nanofilter works. We have arranged a filter. It has different compartments where we put material. Rero uku niko akayunguruzo k'utwenge dutoya cyane gakora. Twateguye akayunguruzo ku buryo gafite ibice bitandukanye aho dushyira ibikoresho by'ubwoko butandukanye. Ibyo bikoresho bigenda bikuramo ubwandu bunyuranye buri kimwe ukwacyo. Wakwibaza ngo ni gute tumenye ubwo bwandu? Dufite laboratoire ipima amazi aho tubanza gupima amazi tukamenya ubwo bwandu bwihariye. Byashoboka ko amazi afite ikigero runaka cy'imyunyungugu yifitemo ubwandu. Birumvikana harimo na bagiteri n'ibindi. Iyo bibaye ngombwa bitewe n'ubwoko bw'ibinyabutabire byanduza tubonye, nshobora gukora akayunguruzo gakoze mu dukoresho tw'utubumbe duto cyane tw'ifeza. Hari n'ibindi bikoresho dushobora gukoresha bitewe n'ibyo twasanze mu mazi. Uko bigenda, mbere na mbere dupima amazi kugira ngo tumenye ibiyanduza birimo kuko ntidukekeranye kirimo, kandi na nyuma tukongera kuyapima ngo twizere neza ko ubwandu bwashizemo nta kibazo yateza akoreshejwe. Mu bwana bwanjye nakunze kwibasirwa n'indwara ziterwa n'amazi mabi. Mu by'ukuri mu gukura kwanjye ntibyari byoroshye na busa. Birumvikana nkunda abantu banjye, ababyeyi banjye n'umuryango wanjye, ariko nakunze kurwara indwara ziterwa n'amazi mabi. Aho nkuriye ngiye muri Korea y'Epfo gukorera impamyabumenyi y'ikirenga, ndavuga nti ibi birarambiranye. Ndashaka gukemura ikibazo cyo mu bwana bwanjye kugeza na n'ubu benshi mu bana b'abahungu n'abakobwa bagihura nacyo muri iki kinyejana cya 21. Nabonye ubushobozi bukomeye mu gukoresha ikoranabuhanga ryibanda ku dukoresho dutoya cyane mu gukemura ibibazo byinshi birimo n'ibijyanye n'amazi, ariko kandi nabonye n'isoko. Isoko ry'imashini ziyungurura amazi riragutse. Icyuho kiracyari kinini. Abantu baracyakoresha amazi bakivoma kandi ni bake cyane bibuka kuyateka. Indwara ziterwa n'amazi mabi ziracyahari. Ugiye ku bitaro uyu munsi wasanga ibitanda byuzuyeho abantu barwaye indwara ziterwa n'amazi mabi. Niba uri nk'abandi benshi waba uheruka kwiyuhagira mu masaha 24 ashize, ariko se ubundi ukeneye kwiyuhagira kangahe? Abaganga mu by'indwara z'uruhu bavuga ko nta mabwiriza yihariye ngenderwaho y'inshuro umuntu agomba kwiyuhagira. Byose biterwa n'ubwoko bw'uruhu rwawe n'izindi mpamvu nk'impumuro. Bavuga ko kwiyuhagira kenshi no gukuba cyane uruhu bishobora gukuraho amavuta arurinda, bikaba byasiga uruhu rwawe rwumagaye kandi rwangiritse. Abaganga basanze ibice bimwe by'umubiri nko mu maha cyangwa se mu ntantu no mu bice by'inyanya ndangabitsina bigira vuba na vuba umwuka utari mwiza igihe umuntu yiyuhagira gake. Abaganga rero batanga inama zo kwiyuhagira muri ibyo bice by'umubiri buri munsi kugira ngo umuntu yirinde impumuro mbi. Impuguke zinatanga inama hanini yo kwiyuhagira buri munsi kuko bituma umuntu akomeza kugira isuku no kwirinda amazi ashyushye, gukoresha isabune idafite ubukana, itarongewemo ibintu bihumura kandi harimo bike bishobora kumisha uruhu cyangwa se kurwangiza. Aha niho dusoreje uyu munsi. Andi makuru y'ubuzima n'inama ku mibereho myiza hamwe n'ibigezweho mu buvuzi, egera Ijwi ry'Amerika kuri wa3.radio.com no kuri voanews.com. Naho ubutaha rero mukore kandi ku buryo umunsi wanyu wari wo wose uba uw'ubuzima buzira umuze.